Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Kinong yalam jangga Jaintia Students Union Cleariat Circle. Hagan riu tarik unai lor arajar arfulai. Rengkat ke jingsen ran lang jong wahe chenong bat kidkot committee shnong jongga shnong tangskai. Kilaya kendo ia Deputy Commissioner jongga East Jaintia Hills District dakaba IT ya ke jingto ban penduk pendam ya ke Permanent Residential Certificate jong Ayush Kumar bat ukpa jong Sunil Kumar namar bakila pendon kam tok ban apply ya ke seat jongga state quota ban yok pule Dr. Nakabha pule jongga jela Meghalaya. Nakaliang jongga seng kala maham ya ki weiru ki bar jela bat ya ki nong yalam shnong. Ba kimdei ban shim kabu ban ai NOC lane ginu-ginu ke sernot syaki bar jela. Kaseng kadawasan don naga menteri ke sarkar jela ban penduk ya ke bahak jong Ayush Kumar naga thup pule Dr. MBBS bat badai ban ai syaki samla pule trairi trai muluk. Ini bentang wada yo sosial media wada bena wada pau ibha ni Ayush Kumar menta wapan pau na temporary residential wa depan udah ada chongkan hatai ite benta ta ya temporary yang penting kena sa no brohani na RLD ya bit benta ta ini benta ikarpa di naliang yang chnong naliang yang chnong percha jori yini percha iani residential temporary ya topi arsiu wa sarkar muhim tie ni upat yo yani wato nunu I sen bahalang le IWM hapo yang ngobru brin nyau trap yang ya pat rap ya tanah yani tem le jing tipia halorwani akam wani Ayush Kumar wada penam kam baklau ya kan ka certificate wada kam kechnong namta tangan rubnai andre wada yoy Boni utkar dapat kam baklau ya kan ka certificate karena do kuai sate pot yang PRC bukan kam ika dai amachnong MU upayang ukre ha factory dabon tadi kisnam ni te daw depan le ini ya certificate andre depan le certificate temporary dai amachnong de le wato dum rubnai bukan kam yang di certificate andre wadiyo ka daleu Challenges kam kecnong, kam kecnong de am kawi kejimut kawi kejing jatali, waman setiap ulai cecilong, uciami wakalom nista. Yo pak pendami, yakni ke certificate dan yakni ke PRC yang bonus kar wapnam kam.